L'11a edició de la Conferència de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa va arrencar ahir a la tarda a Lleida. L'edifici de la Llotja va ser l'escenari on el ministre de la Presidència, Ramon Jáuregui, i l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, van inaugurar la conferència. Tots dos van destacar la importància de la celebració d'esdeveniments com aquest, per mirar d'incrementar i facilitar la participació de la població en tots els àmbits de la societat. Yo creo que avanzar en la participación ciudadana, permítanme dos palabras en este sentido, es profundizar en la democracia. Y el elemento básico de este Congreso, que es las nuevas tecnologías y su aplicación a esta democracia participativa, debe permitirnos que los cambios que genera en la sociedad sean cambios en un sentido progresista, sean cambios que permitan disminuir las diferencias entre las personas. Todos sabemos que los avances tecnológicos y los avances en general pueden generar brechas digitales, sociales, en definitiva, mayores diferencias que las preexistentes en nuestro complejo mundo y, en cambio, las nuevas tecnologías y los avances en general, debido al progreso científico, pueden ayudar a disminuir estas diferencias, a disminuir brechas. Yo pienso que es imprescindible reivindicar en esta concepción de la política y de la conexión con la ciudadanía que sin una cultura ciudadana del bien común, las reformas, los sacrificios de hoy para el bien de todos de mañana serán incomprensibles para la ciudadanía. Por eso necesitamos ciudadanos tan exigentes de sus derechos como cumplidores de sus deberes. Y una vez más, esta idea de ciudadanía, de civismo, de responsabilidad individual y colectiva nace en la polis griega y es difícil concebirla fuera de la escala de la ciudad, donde se concentran el mayor número de actividades econòmiques i de servicios. Aquesta conferència està organitzada per l'Ajuntament de Lleida i l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa, un ens creat l'any 2001 per fomentar la democràcia participativa en l'àmbit local. Durant els pròxims dies i fins divendres, especialistes vinguts d'arreu del món exposaran a la Llotja el seu coneixement sobre l'aplicació de les noves tecnologies en el món de la participació ciutadana. L'objectiu fonamental de la conferència és aprofitar els últims avenços tecnològics per millorar la qualitat democràtica en els municipis. Que forman parte de la red nos hemos...